Como os pétalos da rosa caense os osos do corpo, os metacarpos e carpeos todos fulminados como a cinza, o ruído das motos polo Nadal enchido de Papá Noeles non pode mitigar os virus incrustados en todos os osos da rosa, todos eses osos da rosa que caen co sol da tarde e se incrustan en sombras contra as paredes e as portas de madeiras xa engraxadas, de auga, vapor e grasa, de pétalas da rosa, rosa de vapor, e corpo humano que se desfai como a cinza, como a rosa negra en xibias despois do tabaco, despois do corpo humano, dores do corpo humano, como no corpo da rosa, humana e negra, e rosa e osos desalmados.